Bawumia entimi ni president no onam wo nyina ya ye ne turu mu nyina operations cocaine or common ye nti ne turu mu ahoma nyina tete nti o time na ogina ho a o kasa no senka 7 ne toilet na eba kontimi control because oni ahoma e control toilet ya ye no operation ni turu mu nyina cocaine o mene ye ya ye no operation ma ne turu mu nyina tete e na ode nam ho. Right before Kwaba Edopa at the Part TV. And you know, I know it's cover girl. So from cover girl, I met so. Now you're coca a tick Benzema. A tick Benzema. Or yeah, Victoria Duncan Williams. Abronye, I know Benzema. I know Bokiti. Or no should be a to be. And your man, Victoria Duncan. Duncan Williams. Now, maybe say, dear, this year. Oh, some me. Say me boyfriend Canada Japan ray from no. Some me because Bawumia can never be president in this country. Shaka Krama Mrs. I said you bring Bawumia, you go to opposition. You are bringing back Bawumia. Let me tell you, and I'm saying it with authority, Bawumia will never, ever be president in Ghana here. Never. He came to destroy the MPP, just like his father destroyed UP. He has destroyed MPP, and that's the end. I'm telling you. This is somewhere or can and then dra. You can say Abronye Kotsina the platform so. So I say, Mammy, Mama, Omo, Mama Victoria, Abronye, you see a pimpa muchumu. Was see a uchumu in surgery, ya pimpa muchumu, ya pamuchumu. Was what me many conconte, Mama Yampa. Na se ma mi no ho ofe pa hwa skin color dey na kire se ya pempam ni true na te se ma mi no o me ni konkonte ya Abronye Dc beba ebusofo de Abronye kana mi kon ni adaje ni ti ni Abronye se ma mi ni se wonya wonya ya pempam ni true mama Abronye yew mami please Abronye is insulting you me da me bo amane keke ye konkon na mi di a kire wo ko kasusu si o se wo bra ni nsa ne die o ye say ma o ye say o se wo bra ni nsa ne yem bisa se die ne twa wo bra ni nsa na se ne bra o so for Duncan Williams o bra oh so no na say ha ya samo into me metimi aye politics ni say me we I'm go come bias mo be ka che me say menim say wo ge kwa o twerk you enti mami omo yijo asemi a mami uko kan yi say Bawumia ntimi ne president no na mami omo so yem bisa say ubra ne de ntina ne nse twae na Abronye so say ya pempam utru mu ebusuafo media me ye news ntino Yankonye ngosha Abronye kasa se ya pempa maami ni tru mu ni bimbrasisia. Nenam say wanya papa ne maami papa ntiti nti koka adwuma na oye. Onam wode ogina ho ana o kasa say ono o kasa say. On authority se Bawumia entimi ni president no. Onam wo nyina ya ye ne turu mu nyina operations cocaine or common ye nti ne turu mu ahoma nyina tete nti o time na ogina ho a o kasa no senka 7 ne toilet na eba kontimi control because oni ahoma e control toilet ya ye no operation ne turu mu nyina cocaine o mene ye ya ye no operation ma ne turu mu nyina tete e na ode nam ho nti padia I enkran pampers ya ashotu okroma nyina no sa ma me ne ka ho bi because wa me ne cocaine ama ya ye no otu operations a enti onam yi ontimi control toilet eba ontimi control toilet adana ogina okra na o kase ono kasa on authority say Bawumia ntimi meji president no senke to toilet to fa ho a kontimi control no because ya ye to ahoma ne nyina atete e na ode nam to tim control toilet e na odi gina ho nti pampers ya amampa info a omo ne nkora pre pampers ho no ye number 1 cocaine dealer because ntete ye boni a onya no wo nkora brem odi nyine ye no eno na ama ne ye
cocaine dealer saa ma ya ye no operation ne to ne honam nyina cocaine wa menemene na ampipi no ye ne tatani cocaine dealers e wo ye kuonum no no aba be kase or kasa on authority say Bawumia ntimi mada wo ya wugina hoyi na wo no cocaine dealer no kra wo so wo authority ache me amemeti a wo a waye cocaine sa akwa fiase ma ya yiu ya ye wo pressure ya ye chi wo no akwa cocaine a wo mene ya ye chi wo no Netherlands one omo ye wo ayi prison one omo ye wo prison sex one ye wo prison atete wo toachi nyina yi cocaine wo na wo baba ye MPP yi amai wo Victoria Duncan Williams cocaine dealer wanyantete ye papa e wo nkura bremu nti wanyantete ye papa enti cocaine na no de nyina no wa ya na ye chi na ye dini tuma ye yi na ono aba betena ha e ba be kire ye say ha na ye nto ya banko sa anko ne saade a you see ye ni Christian ayi peace council it is a group hano nipa it is a nipa kaso obey yo wo betete obegu enim ase a it is a yakitu ebi o kwasi asema ye beka akire o no sa akoka susu a ne ho se yare woni yare me yo ba di tipe na me wo it is a politics it is a dirty game o wan hwe ya wo be part time for ma o ni break baby a wo ye nyinya medwuma to person kire se Bawumia ntimi nya tu bra no so se ne bra no Duncan Williams se ono aka ne store so okobo okro no ana so no am robber so ya am robber na etwa ne nsa ana me refi story no it is please members of Pastor Duncan Williams, please, I want to know your father almost chrono no boy in the also in the past life no I am robber ana me refi mo amene enkai na koka so dim komo enkotie bi mbrasese Bawumia o ka se Dr. Mahmoud Bawumia enye ono na me pese oyi ano ba me hu Duncan Williams ne sister de no on be kire de ba ya ne brother and Sammy and San free ho why otumi kire ya ne ntro na o metwa no se ye wini enchom be ba gigi sika collections ye wo ha ye betwen on ni nua ne gigi na o ma ni bidi a obedi e onu po ni nua na ye sofo onu po ni nua no enyo no se wa arrest dollar no e go see say enti don't worry say no ye one people no fighting ye unite obi aya hurt obi an as a family I resolve that if I see you coming for any of my people in MPP I'll come for you freedom in development ye do ye ho agbena sisi an news me kawia no wa tra se agbena news ne si na dia asema nse de baby politics akoju no Abronye ya pempa mo bi true esa haram wo haram wo insani anyo no edi no eno enemies cover girl so from me cover girl la na joso chale my sober news bi you fancy here macra